Ассаламағалейкум, қадірменді көрермен, бұл иман шуағы, біз хабарымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымызды пайғамбарымыздың, оған Алланың салауатымен сәлем болсын, өнегелі өмірі деп алып отырмыз. Осы орайда студия қонағы бар, таныстыра кетейін. Нұрсұлтан қаласындағы Рыскелді Қажы мешітінің бас имамы Яхия Исмаил ағамыз келіп отыр. Ассаламағалейкум аға, қош келдіңіз. Уалейкум ассалам ва рахматуллах. Мәуліт айы мүбәрәк болсын аға. Енді пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Енді Алла елшісінің салlallahu өнегелі өмірі деп алып отырмыз. Жалпы ардақты жанның бұл дүниеге келуінің өзі өнеге емес пе? Осыдан бастайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді Мәуліт күні бұл жер мен көкті нұр шашқан күн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүнияға келген күні. Дүниені нұрға толтырған күн. Алла Тааланың мейірімін, рахымын молынан жаударған бір күн. Мәуліт сөзі енді арабша негізге туылған күні ғой. Туылған күн, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүнияға келген күні. Мәуліт күні бұл пұттардың жерге құлап, мыңдаған жылдар бойы, misal, сөнбей келе жатқан отқа табынушылардың оттары соңған күн. Сондықтан бұны ерекше күн деп атап өтуде, бұның маңызы да бүкіл Мұхаммед үмбетінің өміріне өнегелі, өмірі де, жолы да ерекше болу керек. Енді Мәулітті жалпы ғалымдар, ислам ғалымдары бұл күнді қаншалықты құптайдағы? Дұрыс деп санай ма? Әлбетте, бұл енді негізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында да тойламаса да, өткізілмесе, не сахабалардың заманында болмаса да, бірақ кейінгі мына ғалымдар бұл Мәулітті ешқандай бір артықшылық, бір жаңалық жоқ дейді. Себебі бұл жерде жақсы жиындар өткізу, пайғамбарымыздың өмір жолын түсіндіру, салават айту, уағыз айту, кісілерге дәм беру, бұның ешқандай бір жаңалық яки артықшылығы жоқ. Бұның ішінде толыққанды, өнеге алатын, үйренетін тағылым тәрбие. Сондықтан міне енді осы фәтуа бізге бір мисал келтірсек. Мисал, Сауд Арабияның өзі осы тәуелсіздік күн деп бір күнді белгіленген. Misal, bәрімізде бар, ол тәуелсіздік күн, ол қастерлі, ерекше бір күн. Сонда Сауд Арабияның өзі осы тәуелсіздік күнін атап, оны бүкіл ғалымдары ерекше бір күн, біз Аллаға шүкір етуіміз керек, осындай күнге жеткенімізге деп, сол салафи да, басқасы да, ханафи да, мәлики да бәрі тойлайды. Ал енді соған қарағанда, misal, пайғамбар тойламады деген сөз, пайғамбар айтпады деген сөздің осында қаншалықты несі бар. Сондықтан енді тәуелсіздік күн сондай қастерлі болса бізге, ал пайғамбардың туған күні де біз үшін, мұсылман Мұхаммед үмбеті үшін ерекше бір қасиетті күн. Оны атап өту қандай? Және бұл Мәуліт енді отбасылық мейрам десек болады. Біз әрбір шаңырақ осы пайғамбардың туған күнін атап, отбасымен, бала шағамызымен, сол отбасында ұл қыздарына пайғамбарымыздың өнегелі өмірі туралы, ол кісінің туған туралы, аттары туралы, әкесі туралы, шешесі туралы, балалары туралы айтып тұрса, ол балдар сол пайғамбардың танитын болады, және сол пайғамбардың өмірі өнеге алып, сонымен өмір сүретін болады. Қаншалықты бұл адам баласы үшін пайдалы екендігін көрсетіп отыр. Алла разы болсын аға. Енді адамзаттың, енді ардақтысының бізге қызық жалпы өмір сүруі, мына күнделікті іс-әрекеті, адамдармен қарым-қатынасы қандай болды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның енді жалпы қарым-қатынасы барлық адаммен бірдей болды десек болады. Басқа діндегілермен, күнәкар пенделермен, отбасымен, сахабаларымен, барлығы оған бізге дәлел және бізге мисал. Енді тағы да отбасымен, мисал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмір бақи қой сойғанда бірінші бір аяғын бір жілігін Хадиша анамыздың құрбыларына жіберетін. Қараңыз, Хадиша анамыз дүниядан өткен, Хадиша анамыздың құрбыларына
Sebebi olar Hadişeni eski alsın, Hadişe olsun, dua kılsın dep Peygamberimizin mana şunday bir önegeli jola. Nemese bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir top sahabalar men kelse bir bala jılap jatır. Katты jılap jatır. Ya, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem undaydı jiberdi men. Şakında balam ne boldu sagan degende Akem kayıtsız bolgan edi. Ögey akem bugün ayt günü magan da bir kiyim alıp ber, baldar siyahtı konayın, ayttayıp jureyin desem meni uydan kovdu dedim. Sonunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köz yaşını alıp sagan bukul aleminin Rabbimize jübergen peygamber, onun ayeli Ayşe anasının bolsa, peygamber aken bolsa, mana menin baldarımgan Bi Fatima afam bolsa, İmam Hasan, İmam Hüseyin jeğenin bolsa sen şunu kalaysın dedim. Albatta kalayım. Bundan artık magan ne kerek dep, sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen bugünden başlap sol menin balamsın dedim. Keyin ol tağan bala koy. Aytadı, başka baldar tüyelerine mingizip jiredi akelere. Men endi kalay boladi degende sonda Peygamberimizin janında talay sahabalar, 100 tüyesi var, 1000 tüyesi var sahabalar jürgen şagar. Solardan birine bir tüy akel dese de boladı koy. Biroq sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizelep oturup tüyege oksap sonda balanın mingizip aladı. Sonda ana bala tağı da bala koy. Ana başkalarının tüyesi davosunu çıkarıp duradi deydi. Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en tüyenin davosu yep avf avf dep çıkardı koy. Sonda kanday sahabalar ne isterini bilmey ana bala koy. Sonda Peygamberimiz sol tüyege oksap segrep avf avf degende 2 ret avf avf degende 3. ret Cebrail kelip toktatadı. Senin bütün perişteler bütün karab otur seni. Bütün közlerini jılap otur. Sen 2 ret avf degende avf degen en negizgi keşir degen söz. Keşirim senin bütün ümmetinde keşirde koy. Endi o soğan toktat dep sonday Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Cebrail aleyhisselam'ın özü mana sonday balaga degen koңulun kanday körsetken. Albatta endi bunday misallar köp. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana otbasında barlık şarvaga kömöktesken. Ayel adamның, bu ayelning jümüsü, bu erkekning jümüsü dep bölmegen. Yani uyda sıpırgan, edis ayakta juğan, sonda Ayşe anamız başka da ayellere aytgan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem barlık şarvaga magan kömöktesedi. Sonda endi hadiste öz aytadı goy, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aytgan hadisi. Sizlerden en jaksılarınız otbası men jaksı bolganlarınız. Endi İmam Hazım nemeresi men baldar men kamkor bolou misal. Baldarını jaksı körgeni sonçalak key bir sahaba köp balası var eken. Ken aytgan men bir juregim endi jumsumaydı baldarımga ne kılmayım degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin jureging tastagan bolsa men ne isteyin dep. İmam Hasan, İmam Husayn men oynaydı eken. Şuna bular menin juregimdeki rayhan gülleri dep. Bu ekevi jannattın sol baldarının gülü boladı. Bulardan sonday menin jaksı körgen yani nemerelerim dep sonday söygen. Al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bi Fatima turalı, bu Bi Fatima menin juregimning bir bölşegi. Kim onu rencitse meni rencitken men para var degen. Bu ana kızı turalı. Bana sondan bu Peygamberimizin egerde ömrün önege kılıp alsak bizden inşallah hiç kaçan kemçilik çıkmaydı. Endi Ayşe anamızın özü aytdı goy, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin miniyet kolku bu Kur'an edi. Kur'an ne aytsa sol Peygamberde bar edi. Allah razı olsun ağa. Endi mына Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жалпы өзінің өмірінде түрлі оқиғалар болды. Мүшриктермен соғысты, дұшпанмен соғысты. Дұшпандарына мейірім танытты, үлкен мен кішіге құрмет көрсетті. Оны рахым пайғамбары деп атадық. Жалпы мейірімділігі мен жомарттығы туралы сұрағым келіп отыр. Енді onun meyrimandığın misal asir endi soğustan beri endi aladı goy endi soğuz jagынан kelgen ustaydı endi plen deydi goy plen yani sol kişilerдің özün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jaksı karım katnas ben jaksı söylep olardan ondan sorap biliming bolsa sen mana mezing baldarımızga pelen mana 10 balaga bilim bersen
10 balaga bilim ber, жазууну үйret, sen bozsun. Nemese sen bir başka kasibin bolsa, şunu bizning bir baldarga, sahabalarga үйret, sol menen seni bosatayık. Ne bolmasa endi karşı jagынан bolsa, endi onun kulun töylep misal alıp ketibergen. Onday zorluk, zombalık degen hiç kaçan bolmagan. Şunu endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü jomartlığı sol özü aş bolup жүрse de başka sahabalarının körşü kölönüne karab жүрgen goy. Tepte Ayşe anamızga kanşama nerse kelse şunçuma çıkarıp beretin. Sonda keşke Ayşe anamızdan bir nerse var mı jeytin deyse yok bugün jünesi yok degende endi kelgeni de goy bireuni kaldırmadın dese yok onu başkalar soraganda solarga jiberdim dep. Sonday misallar көп endi Peygamberimizin ömründe. Endi jana Меккени алган кезде де Меккени алып туруп мурунку мүшриктер өзүнө кастандык жасаган. Оларга endi ol erekçe misal barlığı wayımdadı goy endi Mekkedен Peygamberdi orup soğup kuulgan. Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jenispen kelip otur. Mekkeni ajagılap sonda шығып халыққа айтқаны сол ғой. Ешқайсыңа bir нем жоқ. Қалай өмір сүрдіңіздер, сондай өмір сүре беріңіздер. Барлықтарыңызды кешірдім. Дінға қабылдасаңыздар, біздің дініміз есік ашық. Қабылдамасаңыздар да өз діндеріңізбен тұра бересіздер деген. Енді әлі bir неде İmam Hasan bir sözünde айтады. Bir kişi keldi deydi. Ептеп ауысынан иіс шығады енді. Иіс bir жағымсыз иіс, bir ішкен деген сияқты. Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu karşı alıp, ol meni angemelesip, ol meni söylesip, çıkarıp salıp jana İmam Hasan'a aytır. Kanday jaksı adam, kanday sözleri tamaşa adam dep. Sonda mesela sonun özü bizden önege. Biz kaz bir adamdı sala jek görünüşte yoki osonday bir kemçiligini görsek, kovup jiberimiz mümkün, söylespeyimiz mümkün. Al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kabıldap, ol meni söylesip, sonra onu jaksı adam dep çıkarıp salgan. Bunu İmam Hasan Zülkeni aytadı. Atamız o kişini tağın артынан kanday jaksı adam, kanday jaksı angemeler aytты dep çıkarıp saldı deydi. Allah razı olsun. Endi mına екі дүние сәруарының жалпы отағалық мәмілесі қандай еді? Перзенттеріне, немерелерін қалай еркелетті? Әке пайғамбар қандай болды аға? Endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana köp baldarı özünün aldına ketdi goy. Misal Abul Kasım'da kolundan ıstap durganda alıp ketdi. Azrail kelip, sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözü. Yüregim kancılap жатыр. Gözümden jas agıp жатыр. Birak hiç nerse ayta almayım. Allah Taala'nın amrına könüm, sabretim. Misal endi bu jerde sul önege bizge. Bo'lmasa tösekке jatkanda da alууга boladi. Besikte jatkanda janını alууga boladi. Al şunu Allah Taala'nın peygamberinin kolunun da balasının janını alıp жатыр. Yani sol mana bizge bugünkü kun osu ümbetke ulgu bolu kerek mana. Bizden keyifde balamızdı beremiz. Suygen ol kızımız kolumuzdan ketedi. Mana sol jagında, sol vaqtda biz sol sabırlıkты yani öğrenmemiz gerek. Yani Peygamberimizin barlık baldarı özünün aldına ketdi. Tek bir Bi Fatıma anamız özünün artına ketdi. Endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana başka yani orpak turalı hadisleri endi her bir ake şeşinin birinci kanday yani jaksı ana tangday bilүү, balaga jaksı at koyuu, balaga jaksı terbiye berүү, mana osunun barlığı akelik oruna. Bir bala kelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atın kim degende huzn degen bi, huzn endi kaygı siyaktı. Sonda jok atın bulay bolsun dese endi ol da balalık jok akem at koygan at bolsun dep. Sol men ömür baqi ana bala keyin aytadi. Ömür baqi ömrümüz kaygı men öttü dep. Yani bu jerde de delil Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin her bir ake şeşenin birinci mendiyeti balaga jaksa at koyuu. Şunu şariatga, sünnetke say at koyuu. Kadir şet eldiklerge emes. Uqsatıp. Al jaksı sol atına baylanırsa özü de jaksı bolup ketedi eкен inşallah. Allah elçisinin onun namazын сұрамасақ, оразасын қалай ұстады, пайғамбарымыздың құлшылығы туралы айтып өтсеңіз аға. Endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana jannatga suyunçiligen adamın biri.
Bükül alemnin Rabbisi suygen paygambarlarının biri. Cennatga suyunçiler. Sonun özünde tünümünün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuyorduk. Tepte ayakları ısıp ketedik. Şimdi bunu karanız namaz okudan ayağı ısıp ketedik. Al endi ul sağ kezinde. Al ağırgan kezde de sol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tünün üçten birini namaz men ötküzeydiken. Tepte iki koltuğundan köterip meşetke barganda ayakları sürületilip jürediken. Sonunda da namazdan kalmaydık. Yani namazga barıp kelo. Ibadat endi kulşuluk. Misal biz 5 vakt namazın özün 5 minuttan okuyumuz. Sonun özünde takyamızda asmanga laktırıp oy biz namaz okuyumuz, Kudayga şükür kulşuluk jasayımız dep jüremiz. Ol barımız onu körüp oturumuz, bilip oturumuz. Mana sonuçtan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mana osu namazga turgunun özü. Endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orazanı indi özleriniz bilesizler. Ol kişinin orazası düyşembe misal beyşembe mindet tutarda oraza ustaytın. Sana indi Ramazan ayı, Muharram ayları ustaytın. Sana ki bir vakt indi bilesizler 24 saat oraza ustaytın. Sonun ki bir sahabalar biz de sunday ustayık degende ruhsat vermedi. Bu tek peygamberlarga boladı dedi. Mana. Al başka mana düyşembe, beyşembeni sünnet dep tasladı yani. İnşallah mana osunun özü bizge ölge. Bunu kadar medisinanın özü de osu düyşembe, beyşembe eğer oraza ustasak kançalıkta densavlıkka faydası ekendigini görünüp turadi. Sonuçtan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin son aytkanımız var. Tağat ibadeti kanday. Jannatga suyunçilip bukul ümbettin peygamberi yani şafaatçısı bolup sonun özünde özü künütün ömrün ibadet bilen ötküzedi. Albatta bu bizge önege, biz bilge ulgu ömür sürümüzün jola. Endi albatta barimiz usul ökünüşge oraya minez kuluq koy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soragan Peygamberimizden bir kişi gelip din ne degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonunda din bul şapan, bul seldi, ne mesela başka bir kajılak, bir medrese degen yok. Din bul körküm minez degen. Körküm minez. Yani barlığa tepte bir hadislerde aytılıyor, jannatga kireten adam deyin payız men esep degende iluda ilu, 60'ta 40 kadar sonday koy köp. Sonda köp payız jannatga kireten adamның köp payızı minez kulkunun arkasında kiregen. Körküm minezinin arkasında kiregen. Yani İslam'ның da köp kıssaları var. Osunday bir körküm minezinin arkasında pelin min adam dinge kirip Müslüman bolgan. Endi ana bolgan okuğa bir 150 yıl burun Fransiyada bolgan endi bunu estigen okugan çıkarsız. Bir Abdullah Kajı'nın minez kulkunun arkasında bir bala İslam'a kirip, İslam'da öğrenip, Afrika'ya barıp, milyondagan adamdı dinge kirgizgen. Sonda ana o kişinin Abdullah Kajı'nın bir жақсы minezinin sabırlılığının keşirimdiliginin arkasında. Sonunda men osu inşallah imam bolgandan keyin kunde bir vaqt aytkanda aytamiz. İslamda men seni keşirmeyim degen söz yok. Yani Müslüman adam ul alqaşanda keşirimli boladı, arqaşanda sabırlı boladı. Mana osu iki kasiyet eğer bizde bolsa Müslümanlarga biz yerekşe bir paydaga түсетін едік. Бірақ өкінішке орай осы екі мінез құлық салы бізде аз. Алла разы болсын. Енді аға осы біз мына қасиетті айда отырмыз ғой. Осы айдағы пайғамбарымызға салауат айтудың сауабы қандай жалпы? Бұл дүниеде сол пайғамбарымызға арнап дастархан жайсақ, сол пайғамбарымызға бір салауат айтсақ, сол пайғамбарымыздың туған күнінің құрметіне бауырларымызды шақырсақ, апа қарындастарымызды шақырып, önegeli bir жақсы әңгімелер айтып, қуансақ, тіпті бір сыйлық берсек, қандай сауап болады. Енді ол хадисте міндеттірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салламға кім бір салават айтса, Алла Таала, yani Пайғамбарымыздан оған 10 салем келеді. Biz bir салават айтамыз,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizge 10 selam keledi, 10 salavat keledi. Buna özümüzge bul payda. Sonundan her kaşanda osu ağzımızdan osu salavatı taslamasak, Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme barik ala Muhammed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem neyse Allah Teala olkisinden razı olsun. Bizden selamımız suygen peygamberimizge, süyükte peygamberimizge bolsun deb aytıp jursek, albatta özümüzge ol 10 есе bob, 100 есе bob, 1000 есе bob kaytarады. Allah razı olsun. Жаңа да айтып өттіңіз, жалпы бұл пайғамбарымыздың мінезінің арқасында көптеген адам исламға келді, дінімізге құрмет көрсетті. Құранда да келеді ғой, егер қатал жүректі болғаныңда олар маңайыңнан тарап кетер еді деп жаңағы. Сондықтан сен әлбетте жаңағы көркем мінезге ие болдың деп келеді. Қадірлі бауырлар, қадірлі көрермен, бүгінгі біз хабарымыздың соңына да келіп жеттік. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Ол кісі туралы көп айтуға болады, бірақ біздің уақытымыз шектеулі. Студия қонағы болған Ырыскелді Қажы мешітінің бас имамы Яхия Қажы Исмаилов ағамызға Алла разы болсын аға, вақытыңызды бөліп. Алла Маулud айымыз мүбарак болсын. Әмин, әмин. Алла сіздерге разы болсын. Бүгінгі хабарымызды осы жерден тәмамдаймыз. Аман сау болыңыздар. Айтқан салауаттарымыз, берген садақаларымызды Алла Тағала қабыл етсін.